lalten an tiang mga rawan rela an huang chin zauna na thisen chuana a hluar em thin lai khan Iranian rama chuan nam pakhat sakle thang duang tak mai te chuan omhmun an no so nget ve sau boka he nam lalram chakle lian tak lani mai tur Persian te chanchin hi Surian thozia ka mu masak ber ania Parswa tia soi thinan ni Median le Babylon mi te ang thawin Surian rawrela nuya kumtam tak chung chuan oma BC zaruk le pakua kuma heng nam sang in zom khom hian helpol dinin he helna kal zel hian an mani optu Surian Empire po angong na lea an tluk chiat pha tarenga te chuan Persian lal masamer akemene sa thon thu chu alawin tran ta ne achanchin hi zia ka mutura tam em lawa ma sang lal ro pui tak te thla tu ne in an soi thina Persian nam zinga po akemene sa thla kal zel te hi an sakin thil an ti thai ema kum tam tak chung chu nam noi hnung zok te hruai tua te momin an rampo an zo ve hret Median Empire chunga an ni wang hian laldin mun tak takero chu an lua ve lem lo ni kum BC zanga som nga pakua Persian son lal an nei le ta a ming chu Cyrus ro puya ni lal thu tlenga lu ma hian thil tam tak apal tanga thon thu ngai nom taka phena hian a ombokani Greek historian Ropui Herodotus soinana chuan Cyrus apo Astyages Persian ram rawrel tu masaberania zan khatsu amomanga atupa chuan aise rampum pui aladon ti hmuwa alal thu thleng ngei po chu Cyrus alaka achan mai a hlo ema wangin achi a hlo zinga arin ber chu nausen Cyrus chu tlanga hruain tilum turin atirta tlanga wa thlen chuan chi a hlo chuan pui soilo no te a en chuan a hna chu a hlen thei talo ni beram veng tu te kuta peina kalsan ta ni chu thulal berin lo hria chuan chialo pa fa pa chu ati hlum sak vele taboka Cyrus chu alo puitlin nu chuan an ramlama akir le ani na dik tak le achunga thil thleng song apuan zar nu chuan mi puitam tak alama an tang ta apu Astyages chu lal thu thlenga tanga pai thlain achan vodik tak loin lal anita lal fing tak mai ani wangin alal ram zo dhan po athiam hlea akai hruina hnuaya Mediterranean Empire khopui berapo chula in ropui takle 2 mile phak rolawin Persian lal ram ropui taka chuan ro arel tane amero chu Mediterranean lama chuan mitam takin Cyrus chu ando dal na sa hlea chumi ta chu tudang nilawin Greek mi te anni Hitlit Empire tluk chiat nu khan Greek lal te naw tang kop te chuan Anatolia hmuna Lydia lalram andina Persian rawrel an hnuai om du lovin an thei pato pin an do ve boka Persian ram chunga kho sang te chu akha tokin Greek te hian thon zo an ching hlea nam chapo takan ni wang hian an huai sen hlea mase an rin lo dan dawin Persian te hian sakor chung chuan an thiam hlea sanghong seipo an hmang tangkai thiamin thalka te po an thiam hle ni Greek te nena in dona po an hne chiang thin hlea Lydia rampo chu an op zui ta ni BC zanga somthum le pakua tirlama khan Cyrus le sipai te chuan Babylon chu hualin mitam takan mana Babylon mi pui te chuan Persian te chu an lo dong song than hle thunga an lal nun rong tak Nebonidas salaka chan chuak tu nia ngain an lom letling zok hlea Babylon an lak hen ram rawrel dan kalphung omsa tam tak chu an thlak mai baka khopui chunga chuda nam din mun huai nung tak te po chu an khai chuak tel bokani juda nam te rampo Persian Empire chunga rin lu ni in Egyptian ral te laka lo hum him turin an tang hau ta ni Phoenicians te nena anin karbo ruak po hi aral muang hlea heng mi te hi sumdong mi le longkhal tu te an nitlang pui ni Cyrus ro pui hi anun atluan mai baka mithil phal le midang hria thiam na nga tak mai za ngai thei em mai ni aram la ka asalman te po hi sal anga chhor zui arem ti reng lawa Persian sipaya te da in ram rawel na din mun sang tak chel zui ta te po anom nge ni nam chitin chitang sa kho sang nei te ania wang hian mitin sa kho te chu aza sakin chi in clearna aum lo na turin mi puite a fui fawa arurel hun chung hian thil chin sia tlak tak ti anei nuan ani
chung zinga alang sar ber chu sallai le shal akhap na dan hi ni he dan thar hian a hun lai dan omsa zong zong aluan lana he khovel omtira ta hriat thei china human rights law masaberani dan bua ain zia dana chuan salmanga sumdon na hi kadau zel dona kan nuai rorel tu tele vantlang mi pui zong zong poin mi hring leile shal hi min do dal pui ngei turani lo tiluye mo akal zonga thil ti su an chunga ana thayang berin hremna lekko anenga an thlate thlengin nuai chimi effect an niang ti in ain ziaka he dan hi middle east te thuzia dan tlang lon tak hluma akwal chukin zia ania sara cylinder ti ani aro rel na hnuai hian mi puita chu an nun azalenin an tang role mema nam sang sang tongin ang lo tak tak sa kho thumun lo tak tak an ni nuk chung hian sara son fing takin ro arel thiama alaka helta soitur an om meu lo ni amane na te kin turlal dang history hian an om mang lova mirampu ang maya in pha niam thailal ro pui sifat king tia soi an thin bok lalro puisara subi si zanga somthum December thla aborala pasar gadi huna ro pui takina thlan siam ne in chuta chun sal anita ni athi dan taki hriat ani chialawa rin dan then khata chuan nomadic equestrian namtenen anin baina hliam pui torin chu chu athi puita ni in an soini lalro puisara thi no hian Persian Empire son lalram azau bel zela Asia Africa le Europe ram then khata te ro an relani Persian sipaite heti fakawan sakna chan hi an namin kai hruai dana thui takai ngat ati lo theilowa indona hne na changtele mi huai sente an choi moi thiamin an ngai sang thin hleni an sakur ni sian te hi khovel sakur chi thaber tia sui an ni thina an lianin an kol hlea sakur naran aya an chelema wang te hian indona tual zola po an che thei hlea sipaite hian thalka an thiamin an cherang hlea sanghong saite po hi an mangtang kai thiam hleni an rim chu an mel malam sakorten an lo hriat chuan hlawin an tlan che fo thina ramsang sang hnea ramzo na an be zela wang hian sipaite po nam sang sang te an nia Persian Medians Phoenicians Chaldeans Egyptian le Greek mite an ni deuh furani lalte veng tu tur big sipai thachung chuang thlan khom immortals dinania heng sipai thabik te hian korrong lar tak tak an hatlang puya thir phole hriam threine na in ral ring reng thin anni baka helmet te an khumin an hmayan tuam thin boka ral beinan thing manga siam fei amor lam thir le thal an mangtlang pui thin ani sipai thlan khom an niang tak hian an huai sen hlea an chunga engpo thlengdon ma se an mel ma te lakat lom chu an tum lo burani Persian te hian an no pante ta thil pathum min zirtir thin an naya chungta chu ziak le chiar thiam thalka le thudik soini do soi mangte rinom lo le ei ruk ching te chu hremna atan an nun na lak sak an ni hial thina wantlanga pomidik te chu an choi moin za an kai hle thina ni an ram lo chin azau ema wang hian khopui sang sanga ro rel na in puirin ani fura chungzinga pakhat Persepolis khopui hi lalderi sa thut mun ne in mason na le changkan na kong sang sanga po asul sutu le bidang te enton beran ne he khopui hi kem za som ni le panga bian lai ni in lalin bang ta chu metar som ni lai sang te ania he khopui dang lam em na chan pakhat chu khopui sakani laya na thok te hi salte ni lovin in lo fa chhorte ania an ha tho phu zelin mipale mai che ta chu an lo pek ani thina ni Persian te sa khua Zoroastrian hi Zarathustra mu chuania history pathian pakhat chau betu sa khuma saberani anrin dan chuan vanrama omngen ringa hremhun teram huai sual te po omngei ringin mesia local tur thu ring tu ani bok tholena le kumsang rorel huna mitin te chu an thil ti ang zela rorel sakin kanom donani antibok thina voin thlengin he sa kho von tu hi Iran le India ram then khata an lom nge ngeya BC zali le somkua pakwa lo thlen chuan Persian Empire su alian le zual hlea an ram opchin azau ema wang hian buaina po an tok ta zeu zeu ni abikin Macedonia ram Greek khopuya te chuan buaina achuk na sa zuala trace le lidia te po chu an bang bik lo ni
anu relo tia helna na satak achuak taboka Greek te chuan an zalen na chu an chuangin an sapau pui ema an nam hnem na khopui ta chu an ta ngain an hau na hlea Persian lalderes bakhat na kha lal ro pui tak nein Persian mi ta na thil ro pui tak tak atia Greek helta ne chu atum hlea mase anom na mun pan tur chuan Black Sea kan angai don thungani tuipuya thatam tak thang angai don awangin emi hun chung heng Greek te chuan in pu sana hun thatak anai don ti a hai hau lo thungani tilthleng thei sang de reason uluk taka angai tu hnuin ruam manna fing taka siam ta an long ta chu do zomin Europe khomwal pui Bosphorus tuipui kamma po a emi tum hian si pai singriat lion thok chuakani Macedonia lama se thaviau ma se Greek tero to an khir tatlat maya Indona chu chol leilok mai tha hria in sipai tam zok nen tho chuale mai thumin aram lam apan le taria Persian lam alet le hnu hian anlal chu damlo na wangin athita hlo mai ni amaba kau tak apuitlin tak lo chu ron chun zom turin afapa Xeropsis pakhat na chu lal vele thuaya anu hi atosa ni in Xeropsis hi Bible zuna thla lal nu esteri pasal lal ahasuera tia zia khani lalani nu hian a pathil tum chu bo zuin Greek do tur chuan an thok chuak le ta hein do na hi Median War ne in ahun lai hian Battle of Marathons Battle of Thermopylae le Battle of Salamis te athlengani Leonidas le Spartans athum tele Xeropsis a sipai ta chunin baita Spartans te hi Greek mi sang rukten anon pui bom ve bokani Spartans te an tlom tak nu hian Athens ko pui aro pui tak mai chu an lu zil thei ta Greek nam te lu lul na le sapo na wang chuan lal Xeropsis a chuan Athens su mai wa pa chantir veka tum ta ko pui mun tam zok chu ti chiat nein an nung cha hum hol na ram hnoi ta po atel bokani Athens ko pui tam zok chia mu chuan lal Xeropsis su ain thiam lo hlea apoi khoi chu siam that le tumin chu mini la la chuan Athens din thar le atum ta ni Mase Greek nam da chu an thin rem laklo to wangin Athenian general hawin Persian te be turin long tam tak nen Athens ko pui chu an ron pan ta Persian long tam tak chu ti siain Xeropsis po chu an ram lama atlan cheta ni Persian raman thlen hian asipai tam tak achana wangin hunrei tak chung chu riluna takin hun amang ta BC zalile samruk panga a khon bol te hekna wangin tha anita ni Aboral nuyen Greek te be chun zom tum ani ngai to lova Europe ram chen khat po Persian te hian an lak lo pha ta bokani kumtam tak chung tual chung in dona neu achu fo wangin lalram chung chu a boi ru hlea athun ain noya Egyptian le nam khat lal chen khat de chu an laka an heltrana Persian chu lal thar Darius pathumna rawrel noya anom le ta ne BC zathum samthum palia Alexander Ropuyan Macedonia chuasanin Persian emperor chunga ram sang alatrana Darius le Alexander te hi kumtam tak chung chu anin dawa atopa chuan Darius utlomin an pui fanau tenen alal thuthleng kalsanin ekbatana khopui lama Atlantis ta hialani Alexander chu Mesopotamia rama polut zelin karlawa Persian te khopui ro pui bernethin Persepolis po chu anne lea ana zonga tharum thona manga chiana thlen le mi puina zong tortir su Alexander dudana ni haulo chung hian Persian khopui Greek tenan opzui ta ka ero buena achuk na sa hlea Persepolis khopui chu Greek te hian na sa taka an ngai sak nuwa halania hatiang hen khopui dang tam tak po an suwa samzui zelani soidan then kata chuan Alexander hi pasar gadi muna Cyrus ro pui thlan tlo turina kala Hilal ro widakhi Alexander hianin angai sang leni thlana watlen chuan na sataka ti bol hlole rok ani ti awmu chuan athina rim hlea thlana thil hlu tak tak omte rok na chu Persian pui thiam te kut nu ngai ni in alang bokani Cyrus thlan ruak tak le cheto tak mai su sak that ni in Persian pui thiam te po chun na taka frem ania ekbatana rawrel tu chuan aram chuwa ron ral tlan lal Darius chu phia ruin tha ani thainan thu achuani anu relo te Persian lal nung ber chu tha ani tani nasa takin loin be to ma se athi thu Alexander an hriat chuan Darius a vuina hun ser chu pui thu takina bua seita
ama ti hlum tu ta chunga po ama ngai chuan phuba alak sak bokani namsang sang thuje ga chuan Persian te hi diklo taka midang ram lua ching le thisena tui hal ni in zia lan anitlang puya thudik chueng polo ni se thil chiang tak pakhat chu an hun lai ngai tu chuan an fingin mipui van tlang chunga an thu nei na an mang thiam hlea historian tamzok ngai dan chuan Alexander the Great khan in lal ram ro pui adin reng lawa Persian te sa kuak sa apian ma dei to lo om emperor ro pui takha arau chun mai zokani antini